بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أولهم آخر رب عظيم، هم عليم وهم كريم وهم رحيم، مالك أفلاق وعزمان بحر وبر، رازق الجمل حيين روح دبر، تمام آن وجود بقدرته، جن وإنسان وباسم رحمته، نيمك خوش أمكنكم مسلمان، هم محمد سرسري مهكر شبان. مسكين عرض وعزمنا يا محمد، سرسري عظم وطنا يا محمد، سرسري عظم وطنا يا محمد، نابشر سرزمنا يا محمد، نابشر سرزمنا يا محمد، سير صدر رزقنا يا محمد، سير صدر رزقنا يا محمد، فاتح قلب دائما شوفورنا يا جليل، قالوا جانوا بالظالمة تراد رضا يا محمد، أمينة تميز وقف يا محمد، أمينة تميز وقف يا محمد، سياري لفرق ظهورك يا محمد، سياري لفرق ظهورك يا محمد، فاتح قلب تلم شوفورنا يا جليل، قالوا جانوا دوبار مجدنا بنا يا محمد، فاتح قلب تلم شوفورنا يا جليل، قالوا جانوا دوبار مجدنا بنا يا محمد، فاتح قلب تلم شوفورنا يا جليل، قالوا جانوا دوبار مجدنا بنا يا محمد. تكبير تكبير تكبير. گلی خوش کو برای مسلمان خدای تعالی جمعته و راضی به سلام و برکت خدای رحمت خدای لسر مرتبه به انشاءالله. سبب توپون آمه ایرو لوی داری جبو که ام حبیب خو علیه الصلاة و سلام مدح بکن بکی هوا هنکی سار به هنکی ام بجم دجی شلیل مکیجی فقط چقاس زحمت مزیده و رحمت و ثواب و اوقای زیده بر ام بجم دجی او عشق قلب مدى کش پیغمبر علیه الصلاة و سلام رهیه او عشقا یه وجود آمه گرم بکه لبروی هنکی زحمت مهوش تشنکه رسول خدا علیه الصلاة و سلام دبیجه کسی جاره که کل سر من صلاة بینه بجه اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد خدای تعالی جل جلاله جوی سلاوتا وی مروی ملائکته کی دخلقینا چیدی که eğer biz de kendimizi o Muhammed'e, o Muhammedül Arabi'ye, o Muhammedül Arabi'nin getirmiş olduğu davetine eğer gerçekten de kendimizi kurban etmezsek, vaktimizi, evladı iyalimizi, çocuklarımızı onun terbiyesiyle yetiştirmesek ve kendimizi ona kurban etmezsek, hani Allah Resulü diyor eğer beni ananızdan, babanızdan, kardeşlerinizden daha çok sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Gerçekten de o zaman iman etmiş olamayız. Sadece dille anam babam sana feda olsun. Sadece dille ya Resulallah biz seni çok seviyoruz. Sadece dille ya Resulallah vallahi biz sana kendimizi kurban ediyoruz demekle olmaz.